Икас вақалар ақта тариф етмеге аздырмы студияда мен Султания Истакаева чалышам, хайрлы ақшамлар. Сергей Аксеновнен жанлы бақ 2,5 сааттан зияде девам етті, да эфир башланмаздан evvel Cumhuriyet yolbaşçısı 4,5 binге yakın sual aldı. Esas mevzulardan biri fevkalade vaziyetlerinin akıbetleri yok etilüvü. Ariza tapşırganlarga para ayrıldı, zarar көргенлерinin evleri tamir etildi. Bunun birge bu felaket su yetişmemezlik meselesini çizdi. Umumiy vaziyatni anlaymiz. Shimdagi yog'inaqlar sebebinden suvning ko'lami pek yomon ortdi. Endi 2-3 yil suv aqtaratsizlanmamak mumkin. Aktual meseleler cedvelinde koronavirus şarayetinde xavfsızlık çereleridir. Covid'den vaktsina Kırım'da gerekli kadar bar deb bildirdi Kırım yolbaşçısı. Bugünkü kunde regionda milyonga yakın adamga aşı yapmak gerek. Men o'zim Sputnik aşısını yaptırdım. Men atta ampulani ko'steriniz dedim. Çeşit laflar olmasın deb. Maskalar bugün pek gerekli çaredir. Federal kanallarda hepsi ekspertler bu haqda aytalar. Geografik siyaset boyunca meseleler de ko'tarildi. Kırım yolbaşçısı Kırım platforması meselesi hakkında böyle seslendi. Не дождутся ничего, там без вариантов. Bu olmaz. Hiç bir başka yol yok. Kırım platforması bu bizni suvda boğmak için yapıla. Olar anlaylar. Kırımni jink yolunin qaytarmakning çaresi yok. Dünyanın hiç bir memleketi için. Ve biz ebediyen tarihi vatanımızga qayttık. Sergey Aksyonov Kırım Ekoresursi Teşkilatı'nın reyberine nisbeten hizmet tahkikatını geçirmekine avali etti. Sebep yarım adamının birkaç buyuk şehrinde çöplük obaları vaktinde değiştirilmağanıdır. Bu haqda Kırım yolbaşçısı Mesken Kommunal Hizmetinin problem sualleri boyunca toplaşuvda bildirdi. Böyle iş olmaz. Kezetici olup oturmağa bir kimsege bermem. Yuriy Mikhailovich hizmet tahkikatını geçirmege rica etem. Ne sebepten kefede, Sudaqda, Kerich'te çöplük tolup taştı. Ahmedjit'te çöplük çıkarılıvı yaramay teşkil etilgen. Vaqtında degil. Şu sebepten reberlerini dengiştirmek suali koyulmak gerek. 1 milyon rublelik sertifikat ve za doblesный tруд adlı medal ile Tokyo'da Olimpik oyunlarının tuçu galibini Gleba Bakşını Sergey Aksyonov mükafatladı. Bu haqda Kırım yolbaşçısı ictimai ağlardaki sayfelerinde haber etti. Glebning idmanchısına Ivan Nikolaevich Karandeyevge ayrı teşekkürler. O kurishchimizge butun kuchini ve bilgilerini bağışladı. Onun yararlıkları için Ivan Nikolaevich'ke saat ve 500 bin rublelik sertifikatını bağışlayım. Glebning ana babasına da teşekkürler bildirem. Böyle Kırım sakinini terbiyelengenleri için sporçunun özüne ise yangi maqsadlarga erişmekni tileyim. Bir sporçu olarak men buna intildim. Men bu haqda bilmeydim ve ayrıte kaldım. Şimdi barı bakacağım ve bu mükafatını gurur ile taşırım. Hatırlatam, Gleb Bakşı Tokyo şehrinde geçken Olimpik oyunlarda 75 kiloga çeki kategoriyada tunç kazandı. Tınevin Rusya prezidenti Vladimir Putin Kırım sporçısını za zaslуги перед Отечеством adlı 2. derece medalini takdirledi. Gece yağan көчлü yağmur sebebinden Ahmedjit rayonu su esirligine uğradı. Tavel ve Mahmut Sultan köyleri arasında yol ve evlerini su bastı. Kurtarıcılar kazanın akıbetlerini yok ettiler. Zarar көргенлердің meseleleri şimdi nasıl alda bulunğanı hakkında Leyla İslamova'nın levhası. Böyle alındı Kırımlarga tanışılıp kaldı. Bugün gece Suf Ahmedjit rayonunu bastı. Köylülerinin meskenleri ve ev hocalığı zarar gördü. Ruben Rushenov'nun evine suv kirmedi ama yağmur yağan vakit o suvda yaldağan komşu köpekni gördü ve yardımga aşıktı. Biz suv epartkanını көріп pek korktuk. Köpek endi boynuna suvda edi. Men ona ipten kurtulmağa yardım ettim. Biraz korktum çünkü men onu bilmeyim ve o da her şeyden korkaydı. Men onu azat ettim ve o kaçıp gitti. Gece Tavelchuk özünü taştı. Suv Tavel ve Mahmut Sultan köyleri arasındaki yolunu bastı. Sende anda her şeyini suv bastı. Ne oldu son? Bu felaket Valeriy Ivanov'nın evini aylanıp geçmedi. Suv seviyesi ana ne kadar edi. Her şeyini suv bastı. Mebel, buzdolap, her şeyini. Mana bakınız ne oldu. Böyle beladan Allah korçalasın. Ne çekkenimizni tek özümüz bilemiz.
Балаларымызны алып төпеге чаптык. Весихалар техника хыметлі шейлер ершейінді бозуқ, чынки сув түбінде қалды. Шымды мақсус теплогенератор ярдымынен оданы құрытмаға истелер мебелден ғайры дегер шейлерді зарар көрділер, тек мұна бұларны құртарып еріштірділер. Ярамай ава нәтижесінде тавел көйінде 4 F-11 азбары сув басты. МЧС хадимлері фелакетінің ақыбетлеріні йоқ етмекнен оғрашалар. Бу вазият бекренилген еді. Бу яғанақлар ақында тахминлер акимиет органларына эпісіневе әәліге еткізілген еді. Бір сутка девамында алчақ ерлеріні су басмасы мүмкін деп тенбейледік. Зарар көргенлерінің геже юхламаға ерлері олмаса, олар Ахмеджит районының Анқара көйінде вақытын жақала білелер. Адамларны бірден тахли еттілер. Олар қайда мұраджат ете білгенлеріні қайда қалмақ мүмкінлігіні анлаттылар. Тазминат әлбет олар. Актлар тізілежек. Зинаддашлар зарар көлеміні қайт етежеклер ве бір адамға зарар көргеніне көре пара берілежек. Сәкенлеріні ялыңыз. Сәкенлері әджеле шекілде тахлие әдмек үшін районның мемориеті 12 автобус айырды. Шымды хавзыслықны февхуляде вазиет назерлігінің уч вақытын жақуртаруф ноқтасы қоруй. Лилия Ислямова, Максим Голубев, Милет үшін Ахмеджит районы. Экспертлер Девлет Думаға намзетлер тақдим етілівіні музыкери еттілер весалявларда рақыплек севиесінде қимет кестілер. Егер Русияның меркези сайлав комитетінде қайт олынған саяси фирқаларының сайысы 30 олса, Қырым филиалларының сайысы 24. Ось намзетлеріні теклиф етмек ве сайлав жетвеллеріні бермек қарарына алған фирқалар Қырымда тек 15 дане. Музыкерилер кетешатында емде қырмыларының электораль фааллығы суаллері көтерілді. Умумен мемлекет бойынша біз көреміз ке, қатнашқанларының сайысы азлаша. Қырым әдетінже электораль фаалікнің yüksek севені көстере ве бюджеттен бірінші 5 жерден біріні ала. Кергінлік себебіден кергінлік Сақы районның авел көйінде пейда олды. Мескен нұқтанын бір қаш соқағында электрик әдетлер даянма ве іштен чықалар. Бұйле ал енді бір қач ел девам ете. Нәтижеде адамлар ай телевизорларыны, чамашыр машиналарыны дініштермеге мечбурлар. Кемеріде есе тібі аппаратлар çalışмағаны себебінден өзлеріні тілікіге оғраталар. Должна зажигаться, вот. Янмақ керек мұна бақыныз нәтижеде мен бойлешейнен құланмақ керекім газ бар әршей яна. Янмақ керек, амма янмай. Софрада құқылы хаве. Оны күндіз пішірмек ағырдегіл. Ақшам электрик чайник сонки сефер қайнамасы мүмкін. Чамашыр машинасы есе енді бір шеге ярамай. Оны бұл ерден шығарып чөплікке атмақ керек. Я не знаю, сварочный аппарат может Мен включать. білмейім, белки сварка аппараты çalışадыр. Әршей сонып қала весанки қаранлық түше. Ақшам сайын вазиет ағырлаша. Бұл вақыт электроэнергия қоланыжыларының сайысы арта. Комарова соғағында көйген әлетлеріні бір ерге топласақ, бойы коба олыр. Көйде телевизорсыз яшамақ пек ағыр, ама нефақаджылар альтернативте сюратлар қыдыралар. Сгорел. Купил новый. Куйды яңысын алдым, ода енді көстермей ұстаны чағырдым, сызын тюнеріңіз янып еріді деді. Ама кемер вазиетлерде сөз тек дuyğular ақында юрсетілмей. Мисал оларақ, Комарова соқығындаки айны шу евде қонанта башының хроник хасталығы бар. О, небулайзер аппаратыны қоланмақ керек. Для хронических астматиков. Хроник астматиклер үшін бұл күн керек, ама афсуске қоланып оламайлар. Аман-аман әркуне ки соқақта электрик кергенлікні өлчейлер. Адамларға тешкерев нәтижелері язылған бөлек квитанцияларыны берелер. 190. Это их замер. 190 олар өлчегенде бойле чықты. Қышта есе да бір кімселер бір шейлерні қоша, ве нәтижеде ел электрик котел деңіше. Комарова ве строительная. Бу эки соқақының сәкенлері өз меселесінен мұраджат етмеген ер қалмады. Экспертлер айтқаларына көре меселе шунда ки бу электрик ағы пек uzun. Uzun ағыны біраз бошатмақ керек. Бұл Крымэнерго идаресінің esas вазифесі. Бұның үшін 5 ел евелсі елны қысымларға бөлмек қарары алынған еді. Бұл уақытта жевап адамларға мектеп шекелінде келген еді. Шымды экспертлер де меселенің бойле чизілуф елыны көрелер. Иштаб бар де башланды. В марте месяце было установлено уже разгрузочное. Март айында кергінлікні эксілткен подстанция ерлештірілген еді. О бір сыра соқақларда кергінлікні доғыртты. Бұндан ғайры тешкерулер витамир ішлері кечірлі. Мутахассислар якын 2 ай девамында бұл меселені чызып, оларға стабиль электрик кергенлік қайтарармыз дейлер. Егер сіз ағыр меселені чызып олмасаныз ве енді чешіт идалерге ярдым сорап мұраджат еткені олсаныз, сізге бір кімсе ярдым етмеген олса, бізге телефон ачыныз ве языныз. Телефон номеріні ве
электрон почта адресini siz ekranlarınızda көресіз. Біз emde ijtimoiy ag'larda sizin mesajlarınızны bekleymiz. Акиме Седаметова, Тарас Брезицкий, Азиз Немитулаев, Милет Ичун, Сах района. Белле Кырымтар Ерджесі Февзи Белялов bu yıl 89 yaşını толдырар еді. O icra etken güzel Kırım salgır boyu ve çoğusu degер yırlarını dinlep vatandaşlarımız tuğan ana vatanımızını hatırlay ediler. Gelecekke planlar tızı ediler, sevda olay ediler. Onun sesi duygularını yarata ve halkımızın ruhunu көтере еді. Onun bütün ömrü bu icrattır. Bu haqta bizim televizyon takımımızga efsanevi Yerjanın ömür yoldaşı Liniyar Yakubova tarif etti. Efsanevi yırcı, halk bülbülü Fevzi Belyalov'nun icadına ve ömrüne bağışlangan acayip sergi ve hatıra akşamı. Bu insanның adı Kırım Tatar halkı için milli yer folkloru hazinesini açkan anahtardır. Halk sevgen artistinin ömür yoldaşı Liniyar Hanım Yakubova için ise bu bütün ömürdür. Fevzi Belyalov'nun men birinci kere 56 senesi Çilçik şehrinde Kirgiziya деген bir koyçuk var edi, поселок. Anda o alası var eken, alasına kelgen. Men ondan da gördüm, baktım, korumlu olan edi. Men ayağımda bile gavuşlar, baktım, ne bittim, gittim. Konsert olganda, birinci konsertke men bardım. 19 yaşlı kız ömrünü sanatқа bağışlamak arzusu ile yaşay edi. Kırım Tatar haytarma ansambline artistler alınacağı hakkında eşitkeninin bu onun için yaxşı fırsat olganını anladı. Tım oynaganda ellerim kopacak kaltıraganımdan. Belki de men beğenmezler. Almazlar dep onu emetip kaltırayım, dır kaltırayım. Son sabır yaptı aytı, Elias dedi. Bu balanı ansamblge almak gerek dedi. Sabır yaptı. Bundan ansamblge yer olacak dedi. O zaman uzun saçlı akkuş gibi nazik ve dülber kızını Fevzi Belялов korup kaldı. Yaşlar 58 senesi evlendiler. Hep sağırlıklarını beraber yengdiler. Eki oğlan doğup ostırdılar. Bütün ömür gastroller ev ve balalarının Liniyar Hanım uğraşaydı. Artist özünü bütünley muzikaga bağışlaydı. Bu adam bir vakit kasalanmadı. Bu adam bir vakit bir şey için düşünmedi. O, nasıl diyeyim size, özünü seviydi. Özünü bek seviydi. Saklaydı özünü. Bir de ansambl, halk yırları, o birinci. O milletimizin muzikal ananelerini dane topladı, sakladı ve her şeyini talebelerini anlattı. Ömrünün 40 yılını efsanevi yerci sanatқа hizmet etuvge bağışladı. Onlardan 30 yıl devamında haytarma ansamblinde çalıştı. Çeşit yıllarda onun reberi oldu, çeşit milletlerge mensub binlerce adam seyirciler zallarında nefes almayıp konsert başlanmasını bekley ediler. Vatanға hasretlik hakkında salgır boyu Baydarava yolları, Port Artur ve çoğusu diğer yerlerini vatandaşlarımız ezberden bilseler de dinlep doyalmaydılar. Bir yılı yaşadık. 41 yılı içinde her şey oldu kızım. Ben aytmam, prямо мляем, Tahiri Zuhradık demem. Anladın? Çanak çörmek kırılmagan, dinlemetmegen ev yoktur. Her şey oladı. Потому что bilirsiniz, öyle adam edi, onun degenini yapacaksın. Anladın? 1999 senesi avgustның 8 күні Fevzi Belялов fani dünyаны terk etti. İstidatı ve tekrarlanmaz sesi için artistni Kırım Tatarlarının asır yırcısı dep atladılar. O milletimizin tarixında muzika timsali oldu. Onu sevi hürmet etediler. Halk bülbülü dep atlay ediler. Bugünden bugün onun acayip sesi dinleyicilerinin yüreklerinde yangıray. Alime Mustafayeva, Lenuza Bursiyitova ve Vitaliy Golubov millet için Kezlev. Бүгінге bu yapısı haberler Millet telekanalından ayrılmanız hayırlı akşamlar.